kurana ikipe ya Rutsiro nawe ku minota 55 aza gutsinda igitego cyo kunganya abajejo barahangayika bacana amatorosha amwe y'igitego asaba igitego baracana biranga ariko ku munota wa 90 Mucyo Didier Junior aza kubabera umucunguzi. Ikigaragara kiri akipe ku itari bari intare. Itari raryumba byihorere. Itari raryumba cyane. Uyishyira saa 9 izaba ipacapaca ariko ku itara nashaka ya segonda ryanye. Ikipe ya Rutsiro ari itara bari bafite urumva. Bigoye wabura Rutsiro nayo nabwo ama ekipe yagize imyiteguro mibi. Ekipe yatangiye njyango habura nk'icyumweru ngo championnat itangire. Ni ekipe itari mu bihe byiza. Ndavuga itari tayari rwose nyango kuri iyo yumvaga twavuga ko yatoye ubuyobozi bushya. Habanje hari ibibazo by'ubuyobozi. Yo Sport mu kibuga yari ifite Amani Twagira Umukiza, Felicien Nkurunziza, Eriga Nijoro, Mitima Isaac, Samuel Ndizeye wari wambaye n'igitambaro ku munsi w'ejo, Birizi Eric, Raphael Olsen ndetse na Ndekwe Felix, akaza kandi Arsene Tuyisenge na Onana Wiri Leandre ndetse kandi na Traoré Abubakar nibo bari babanje mu kibuga ubona ko yaba abanyezamu batatu twavuga ko batatu ba mbere batari bahaye ngo ngiye namufata nk'uwa kane nyuma yaho Kabwiri nawe aje. Amani Twagira Umukiza. Sitwa Kabwiri. Kabwiri yakoze. Ese Kabwiri Ramazani. Ni Kabwira ariko wari wabona umwana twakubwiye Imana bakamwita Kubwiri. Ubwo nabo rero ku busi weje ni abo ngabo Kipario Sport yakoze. Rutsiro marifite Pascal. Si Pascal cyariyo. Mwana yacu za Rukara se karambye Rutsiro. Bahati Gadi hatanga Imana. Kapiteni wabo kuva yazamukana. Gadi? Hatanga Imana. Oya kapiteni yawe nemiri. Eke Matici, Hitimana, Eke Santos Maombi, Mutsinzi Amuza Claude Mumbere ndetse na Jire. Cyane ubwo rero ni ibitego bibiri kuri kimwe ngo niwe kubise Rayon Sport igitego ariko niwe gitsinze. Amani Twagira Umukiza kubiswe igitego kuri sorute ya n'abafana ba Rayon Sport ngo habuze gatungo amusange mu kibuga bikomeye gusa no kwa Rutsiro ko nabonye Pascal nawe hari igitego yakubiswe nkavugana ariko se gusa ikihe kira cya Mbirizi acha cyiteguye cyari giteguye cyo gucenga aba defenseur. Hanyuma Didier Mucyo aza kuba umucunguzi ku munota wa 90 akatwumve abatoza ku mpande zombi nyuma y'uyu mukino yaba hari ingingo nawe atubwire ku mukino kwa mbere wa championnat wari umukino umeze gute ndetse tuze kumva kandi n'umutoza wa Rutsiro urimo gutoza equipe ya Rutsiro kugeza ubu yasubiyemo Gaspari ubu nagiye kwifata se ko bababwe no ko ari ukwezi kumwe Rutsiro arateganya gushaka umutoza mu mezi 2 ntago biza gukunda. Nibaza yuko twatanguye match neza mu gice cya mbere twakinye twikiriye ama occasion menshi dushobora gutsindamo occasion imwe ariko twashobora kukonkretiza. Je navuga ikintu cyabaye ni ikintu navuga muri football kibaho yufisa abakinyi bataraba machuwa cyane ni ikintu cya excès ni confiance gukina ukabona umengo adversaire n'ubusuzugura adversaire nta kindi kintu navuga kuko uravye equipe twayitumyigira confiance twakinye tubona ko turi hejuru yabo nivyo twari turi hejuru yabo ariko hari ikintu cya excès kituma equipe yindi garura imbaraga wabona yuko no mu maduel hageze ahantu baratwempoza. Rero novuga ni ikintu gikomeye cyane dutegerezwa gukosora ko ni vyiza yuko umuntu akosora twatsinze ariko nibaza yuko ari na vyiza yuko match nkizi uzitangurira ko kugira n'abakinyi bose babone yuko ibintu muri football match tararangira ibintu byose bishoboka. Novuga Ndekwe yavuyemo kubera kutarespecta consigne ukuvuga yakina ariko tactiquement dutegerezwa kuba dufise ivyo twateguye urabona twakina nivyo ariko si exactement ivyo twashaka twari twagize remplacement ya Blaise kugira ashobore kutuzanira stabilité muri ligne mediane naho twakina ariko nta stabilité nshaka canke twahora dufise uno munsi malgré twariko turadomina ducrea ama occasion ariko iga stabilité twayishaka. Rero nico gituma twagize remplacement ya Ndekwe kugira dushobore gushiramo Blaise. Sinibaza ntiyagize ikibazo cy'imvune canke ikindi yari choix tactique gusa.
ngira ngo uretse concentration ibuze mu minota ya nyuma byibura twari tutangiye kwizera inota rimwe irabuze turaza gutegura ibikurikira. Tuba tuzi neza ko Rayon Sports ari ikipe ikomeye imaze igihe kinini yitegura, yagize pre-season nziza, natwe twagerageje kuza dukomeye mu buryo bwacu, ibyo twateganyaga biranze byose. Yari ekipe ikomeye, nta buri muntu wese wakina Rayon Sports ngira ngo nta kindi yateganya uretse icyo tubonye umuntu nyuma y'umukino. Ngira ngo buri wese watekereza Rayon Sports ugatekereza Rutsiro, igice cya mbere ko cyagenze wanatekereza ko twakoze ibishoboka. Rayon Sports yagombaga gukina bijyanye n'ibyo namaze gusobanura, yagize pre-season nziza, twari tubizi rero ko nayo ari ekipe iri bukine, twayihawe uburyo bwo gukina kuko nta yindi shoti tuba dufite, ariko nyuma yo kubona icyo Rayon Sports irimo gutanga natwe twatinyutse twinjira mu mukino. Icyo twaganiriye n'abasore ni ukugira ngo bumve ko noneho ibyo Rayon Sports yakinaga natwe twashobora kubikina, tujya mu mukino barabyumva, tunabona n'igitego cyo kwishyura ku gihe cyiza, nyuma dutakaza match nta bundi byari kugenda, ariko nabivuga, ariko twe tuzi ko dukina n'ikipe ikomeye. Nibyo nasobanuye, ukina na Rayon Sports uri Rutsiro yitoje icyumweru kimwe ukagera resultat nk'izi ngizi. Rayon Sports ari ekipe ikomeye kuri twebwe, twaje tubizi neza ko ari ekipe ikomeye, tugerageza natwe gukora ibishoboka byibuze ngo tuze kujya mu mukino nubwo resultat twashakaga zaje kwanga. Rayon Sports wenda yo yihariye ku giti cyayo, icyo turushije ni maturité, turusha support mu mpande zose, ngira ngo ni ibyo ngibyo urebye. Turaza kureba, hari amakosa menshi nabonye wenda gutakaza concentration y'igice y'iminota ya nyuma, hari amakosa n'andi nabonye siririya ryonyine. Tugiye gukora imyitozo byibuze ibyumweru bibiri, turaza kugaruka mu wundi mukino byibuze haryo twakosoye kirushije kubyo twatanze uno munsi. 95.3 BNB FM muri kimwe twari tubizi ko rwose ibyo bameritaga ubwo n'ibiriye. Ikintu mise nibaza mu kanya mukimara kuvuga urutonde, nahise nibaza ntese hari ingingo gukinisha uyu muzamu ubu ngubu wakwitwa nk'uwa kane. Ikosa Boneri yakoze ubwo bakinaga umukino w'inshuti na Vipers ryatumye nta cyizere yongera kumugirira, cyane ko Adolphe we ngo muri iyi minsi ashobora kuba atamerewe neza. Adolphe ashobora kuba arwaye cyane. Ubwo rero ni ibyo ngibyo ku munsi wa mbere.